hafi my darling. Oh baby, mutima wanje warawutwaye. nuko bimeze ni more of urukundo rwinshi cyane rutagira insiguro bwana Rubambo. Ino ndirimbo havi nankorako korako naje urarufise mimi sigaye ndi romantique sana mimi abatipe ibintu banyinjizamo ni atani. Anyway, Rubambo nyakiri umutumire urabona ko yamaze gushika the house Black FM bamwita Tinol Boy, indirimbo yayise More Love. Yes, no, karibu msozo wa mchana kandi bicicenda. Merci beaucoup kumpa karibu. Oya. Uko kuntu winjiye jisi munako biza gucama. More love, more love, more love, My love, Tende. More love, more love, my love, my love, my love, my love. mwayumvise neza? Atari sana wewe karibu cyane gose ubwira kandi muri soza mu cyana kandi bicana ize kumeze neza cyane gose boss. Meze neza kabisa ndashima. Yego. Akazuba ngaho hanze. Akazuba kameze nabi. Kameze neza. Oya kashi. Karakubita. Ni kenshi Aho kabiri kose hano nyumva yuko kameme agafreshe ke mukaraza pore pore. privatizere mongereza hari. Savali. Munaza kura kongereze basi asheke nko kuri 5. Hamuchu feeling nyaka yaga bien twese tangure va. Ya mutemo ngaho. Right. Kwa tino mu ino misi muzi kumeze gutega boss. Kwa tino muri no misi umuziki bimeze neza kubera nteguro tubategura ni byinshi kandi ndiyaza murabibona yuko bimeze neza ko turabibaha. Umuziki umeze neza kwa tino kakaya. Yego kabisa. Hareze imisi ngana gute rutakubona. Tino hari haheze amezi ndwi ariko bivanye n'ibintu umuntu yagiye aracamo. Yego. None amezi ndwi kumenga ni menshi. Wowe ni make? Amezi ndwi sinoyita make ariko byavanye n'ibyo twariko turategura ariko uwo mwaka buri mezi abiri nta gihe dubisezerano. Yego. Byagenze gute? Ayo mezi yo yagenze gute? Nyimba atari banga urashaka kutubwira ati jewe byagenze kuno. Ayo mezi abiri bivanye n'uburyo kuko murabizi ko bigoye twariko turitegura turaba neza uburyo dushobora gukora tutokongera kuguma tubatevye. Yego. Ushize hanze indirimbo imaze amezi ndwi uyita warawutwaye nawe ugirwa ko igendera gutwaye. Akuno ni wari wablotswe n'ibiki right now. Okay, ikintu cyamblotse n'uburyo kabisa bijyanye n'uburyo byari bihagaze neza. Ubunye amamiliyoni yinjiye urafise management canke ni uri kuri kwa mugama amamiliyoni yinjiye nta nkeka twitege album mu mwaka wose. Oya ikijyanye n'uburyo sinovuga ngo cyarinjiye ariko gusa niko ndi ku system ishobora gukoramo mu buryo buke bwanje ariko abafana bange bakaguma bambona. Wow. Anyway, nuko bimeze ni Tinol Boy ubona ko yaje kugira ngo atuganirize iby'indirimbo More Love. By the way, ni indirimbo imaze amezi ndwi wayise warawutwaye. Duhere ku ndirimbo ariko mbere kuza ku ndirimbo uko yakavuga mugenzi wanje ikintu kijana management kimeze gute? By the way, oya tuvugana nta management ifise ubije nyene niyo mpamvu nyene ndiko ndababwira ariko byari bigoye biragoye mwese abari udodora. Oya Ruba ntatujaniranye umutipa avuye ngaha bamwita Tizo Boy mwese mumeze uko bose ni rarawe. Tizo Boy ni mu blaza waje urumva tubabonayo hariya. Ushatse kuvuga gute kata management cyangwa kizera bamugaje arabaha cyangwa yarababujije kundira management arabahaza gusa canke yabategeje amakontra mudashaka jagaraga aguma babloka page. Oya nta makontra dusinyije. Oya nyuma atari banga ariko na okay sibanga ukundi ko ndabibabyira niko bihagaze Cizo n'umublo n'umuntu twabanye kenshi twakuranye andi ukagende namwitana n'umubyeyi wanje muri uwo muziki ibishoboka arashobora kubimfasha kubijyana na audio mugabo umuziki ni inzira niniya ikeneye ibintu byinshi biba bikeneye ubundi mu ukuboko kunini gushobora kuzamwo umwanya rero uko kuboko kunini nta kurimo ariko ndamushimira kuri bike kuko mfise audio ntashobora kureka kuyinkorera audio neza cyane. Anyway, nuko imezi bamwita Tinol Boy warawutwaye which means ku ndirimbo warawutwaye indirimbo warawutwaye washatse kuvuga iki?
indirimbo nashatse kuvuga ko umutima yawutwaye Hajya no- n'urukundo nariko ndavuga ku rukundo hajya wari umutima Arnovich nta warawutwaye afise Arnovich nta warawutwaye afise ni benshi bafise amatitle Mm. ni benshi cyane kuri Tenor Boy ino title sigura iki na true story ni ukuri kwewe cyane n'ibiki oya naririmbye deja nk'iyo ndirimbo muri make nagiye muri studio kwazo The Vampire niwe turiko turakorana mwino muri Mirire Makers kandi nawe ariko aragenda aramfasha ku ruhande rwa audio kabisa ndamushimira ngiyo rero numva afise iyo beat ndamubwira ati kino iyo beat twumve amaze kuyikina deje iyo ndirimbo na record inzomuzi si n'ibintu nateguye ngo nanze kuyumvira kuri iki cyangwa kiriya natashi iheze indirimbo ni visualize ni visual jewe urazi impamvu nkunda kubaza ibintu nawe uvuze ngo uburyo bwari bwaragoranye mengebeza ko ngora gutahura cyane urazi gituma parce que indirimbo yari visualize sanzu umufuko wiwe oya urazi gituma rubamba indirimbo imaze amezi indwi yari visualize mugabe ino nayo yaje ari video official igazura pe official music video ushobora gute ku buryo bwagoranye uburyo bwagoranye tukaje uko nashaka gukorera abantu banje isuku byo byari kugenda sinokabaye ndabaha indirimbo mu mezi ndwi nakabaye je ikifuzo mfise n'ubu nuko shaka mu mezi abiri ntibigere bambura ngume ndabaha ibyabo kabisa aje ono mukwini video no uzobishobora nzogerageza ariko uko bizogenda kose kuko nanje ndiko ndagwana iterambere ryanje bisaba ko nkora cyane yes nuko bimeze mu nyuma cyuza kandi uzana indirimbo wita More Love indirimbo z'imisi ya kuri 5 which means more love bisigura iki washatse bisigura n'urukundo rwishi ndavyumva warawutwaye ha mu rukundo rwishi yego hatari ibintu nini ba mu tipe yikomeje ama yikomeje bya hatari anyway indirimbo iraryoshe ariko ifise message ariko je ndakunda kumvise indirimbo z'abantu benshi iyo ndirimbo yanditse ukayisohora title y'indirimbo iza kuba ifise ubutumwa bungana n'indari mu ndirimbo nibiri mu ndirimbo hari gushaka kuvuga more love indari mu ndirimbo ugasaba kuvuga abantu barimo imiceri no ni for example ugasanga indani hari ibindi bintu bitari bya more love indani mu ndirimbo indani mu ndirimbo ariko gusa ubwirageje kumbiriza indirimbo birimo ariko ni true story ariko ku buzima ntabwo ari true story kuko deja ibintu by'inkundo sindanabyikoza amana urimbe bya more love gute none ngo urimbe ntutikotse ugaburinga abo abantu wowe udashaka gufungura muri make Jesse nikorera nkorera abantu ndabakorera rero ibyo mba mbona abo bari wiyumvira gusa no ndimba ari mood imeze gute canke wafatse kugira ngo uyumvire ko sura more love ko no sura more love mudu nari ndimo nanyene nari mpowe kuri studio beat ndayumviriza ndumva beat twoyiririmba kabisa ati beat imeze neza carayimpa yampaye umunsi umwe The Vampire nje ndayitahana maze kuyitahana ndayumviriza neza bukenje ndamubwira ati turi coding sino nta bintu byinshi narinze kwiyumvira ngurumva ngo byo mu nkundo biri yuko gusa ni keshi je nkunda kwibaza ku bantu bakundanye kuko je mba mbona bibereho neza kabisa abadakundanye undi yavuze mubone ko babayeho neza ukemera kubaririmbira mugo wowe nturirimbe wirabisha jahari je ndatinya kuba mu rukundo wabaye blessed kubera narigeze kurubamwo birasa naho bimbabaje keshi mugabo gusa naje ntarababara kubera narabona ko ari ibintu byiza ega n'uwunye ntaho uzobicikira nta nzobishikira sindabona bite Patrick no sindabona uwundi ashobora kumvura Duka bavuze ko batwumviriza baze uko bavuzi bari kugira ngo batuvure yego je nifuza kumenya igihe watangira umuziki je natangiye umuziki muri 2020